ወረደ የተባለበት ጾምን እየጾምኩኝ እና የማይዘን ድንጋይ ትምህርት ነው። እሱ ምንድነው? ከመፎካከር መተባበር። ይሄን ኦርቶዶክሳዊነት ሰከሌት ዴቢ ስግደቲ ከሰከሌት ጅልቢ ፈና ከሰከሌት ዴቢ አከጉያ ከሌሳ ደደብቱት ጋሩማ ሰኒን ሐሜኛ ከሰከ ጅሩ ከተቡቂሲ በለሲ ጋሩማ ሰኒን ደደቢ akkam jirtu hordoftoonni YouTube kanaaluu keessan nageenya waaqayyo jirtan siniif haa baay'atu. Har'ammoo viidiyoo addaa tokkoon sinii dhufneerra jechuudha. Innis maali viidiyoowwan waa'ee tsooma guddicha yookaan immoo faasikaatti wal qabataniitu barumsoota akkasumas faarfannaawwan jedhan hunduma isaayyuu bakka tokko sinii qabannee dhufneerra. Akkasuma immoo tsoomiin kun maaliif tsoomamaa? Akkasuma immoo torbeen jalqaba maal jedhama kan jedhu viidiyoo kana keessatti bakka tokkotti argattu. Akkasuma barumsa tsoomii kanaatti wal qabamee barsiifamu iddoo tokkotti argattu. Hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo dhaggeeffattan bu'aa guddaa akka irraa buufattan nuti shakkii tokko hin qabnu. Obboleessa koo faana jechuudha. Faaruu akkasuma immoo barumsa garagaraa siniif dabarsan jechuudha. Hanga xumuraatti wajjin hin ta'a. Hanga xumuraatti wajjin hin ta'a maal buufatu? Bu'aa guddaa buufatu. Shakkii qabna argaa hin qabu. Kanaadhaaf hanga xumuraatti wajjin hin taatan akkasini bu'aa guddaa buufatan shakkii tokko hin qabnu. Afaan lachuun jechuudha. Amaariffaanis በአማርኛም በኦሮምኛም በሁለቱንም ቋንቋ ያሉትን ቪዲዮዎች እናሳያቸዋለን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ይሁን። ቀጥታ የምንሄደው ወደ ምንድን ነው? ወደ ቪዲዮዎች እንሄዳለን። ስለዚህ ከምን ጀምር? ከትምህርቱ ብንጀምር ይቻላል። የመጀመሪያውን ዘወረደ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አንድ ምርጥ ቪዲዮ የሚያስተምረን አለ። እሱን ቪዲዮ ተከታትለን እንመለሳለን ማለት ነው። አብራችን ቆዩ። ወረደ የተባለበት ምክንያት ፍቅሩን እግዚአብሔር የገለጠ ምን በማድረግ ነው? ሰውን ለመፈለግ ወደዚህ ዓለም በመምጣት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዐቢይ ጾም የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ ትርጉሙ ከሰማይ ሰማያት የወረደ ማለት ነው። ከሰማይ ሰማያት የወረደውን ከድንግል ማርያም የተወለደውን በጥንት ስሙ ወልድ ቃል በኋላ ስሙ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል የተባለውን ሰው የሆነውን አምላክ ለማመስገን ርቱ ከሰማይ ሰማያት መውረዱን ለመዘከር የሚጾም ጾም ነው። ጌታችን ጾመ ከማለት አስቀድሞ ከሰማይ ሰማያት መውረዱን ከድንግል ማርያም መወለዱን መናገር አስፈላጊ ነውና የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ ተብሏል። አንተ በሰማይ አለ በምድርም በባህርም በየብስም አለ የተባለውን በሰማይ በምድርም ሙሉ የሆነውን አምላክ ወረደ መጣ ብሎ መናገር ሰው ሆነ ማለት ነው። ሰው ሆኖ መገለጡን ለማስረዳት ነው እንጂ መውረድ መውጣት የሚባል ቃል በሁሉም ሙሉ ለሆነው መለኮት አይስማማውም። ቃላቱ ሰውኛ አነጋገርን የሚያመለክቱ ናቸው። መተርጎምን አበው ሲተረጉሙ ዘወረደ ማለት ሰው ሆነ ማለት ነው ብለው ይተረጉማሉ። አምላካችን ሰው ከሆነ በኋላ መጣ፣ ሄደ፣ ወረደ፣ አረገ የሚሉ ቃላት ይስማሙታል። ምልአቱን ሳይለቅ በሰው አካል ተወስኖ ታይቷልና ስለዚህም ወረደ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ እንዳያችሁት ነው። በዚህ ቪዲዮ ዘወረደ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ቡኡ ጀቹን የኮነ ሰሚ ሰሚራቲ ቡኡ ጀቹን ማላከተ አከሰመሞ ጎፍታ ፈይሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ቡኤ ጋፈ ጀኑ ማጅቾ ከተ ቪዲዮ ከነ በደናትን ይላል ረጭ ቡኤ ጋፈ ጀኑ ነመቴ የኮነ ሞ ፎኑ ፈተ ጀቹ ገኛ ከንብሱ ነው ዳይቹ ማለ አመለ ዋቁማ ሳተ ዳፍ ቡኤ አከሰመሞ ጀቹን አከሲኩን ከመረሊ ፍቶንታኔ ኩኒ ከንብሱ ማለ ጀኔ በረኔ ቡኤ ጀቹን sami samirrati bu'ee jechuun maal jechuudha? Nama ta'e yookaan immoo nama ta'uusaa goonka nama ta'uusaa isa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaarratti barreeffamee jiru san ibsuudhaaf jechuudha. Qaali sigaawwane yookaan immoo jechi foon uffate sagalsaan ibsuudhaaf bu'ee jedhameetoo moggaafame jechuudha. Ammoo kanatti aansineetu faarfannaa waa'ee tsoomatiin faarfatame faaruu gaabbii tokko wajjinitiin faarfanne jechuudha. Mur likkatatal wajjinitiin hordofni faaruu kana hanga xumuraatti wajjiniin ta'a. ጾምን እየጾምኩኝ ፍቅርን ከረሳሁኝ ይሻላል ብበላ ሰውን ከምጠላ
አምላኬን ሳልፈራ ሰውንም ሳላፍር ያሳለፍኩት ዘመን እጅጉን ሲያሳፍር ጾምን እየጾምኩኝ ፍቅርን ከረሳሁኝ ይሻላል ብበላ ሰውን ከምጠላ አምላኬን ሳልፈራ ሰውንም ሳላፍር ያሳለፍኩት ዘመን እጅጉን ሲያሳፍር akkuma dhaggeeffatan jechuudha faaruun kun ergaa guddaadha kan inni nuuf qabu jechuudha waa'ee tsooma kanaatiin wal qabate jechuudha maal jedheetu faarfate faarfatan keenya akkuma dhaggeeffatte namoota jibbaa yookaan immoo hiriyoota koo jibbaa namoota naannoo koo jiran jibbaatu tsoomuun gatii hin qabu hiika maleessadha kanaadhaaf namoota jaalachaa hiriyoota koo jaalachaa akkasuma immoo nama goonka jaalachaa tsoomuun gaariidha jedheetu faarfate jechuudha waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa nuuf dhageessu qaaliyooti dammoo kanatti aansuudhaan kan nuti dabarru viidiyoo waa'ee barumsaa tibarsifame jechuudha kanaadhaaf kallattumaan gara barumsa keenyatti dabarra jechuudha wajjin ta'a በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው መምህር ኢዮብ ያስተማረው በጣም ትልቅ ደስ የሚል ትምህርት አለ ስለ ትህትና ስለ አብሮ መኖር ደስ የሚል ትምህርት ነው ብቻ እኛ በጣም ወደናል እናንተም እንደምትወዱ እርግጠኛ ነን ስለዚህ አብረን ይሄንን ትምህርት እንከታተል ወዲን ትያረግፈ ነው እንግዲህ kallattumaan gara barumsa keenyatti dabarra jechuudha ፋናታ የክርስትና የማዕዘን ድንጋይ ትምህርት ነው እሱ ምንድነው ከራስህ ይልቅ ባልንጀራ ካንተ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ቁጥር በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ የሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን በቃ ከኔ ይልቅ አንተ ትበልጣለህ ከኔ ይልቅ አንተ ትሻላለህ ከኔ ይልቅ አንተ ቅደም ከኔ ይልቅ አንተ ክብር ከኔ ይልቅ አንተ ድመቅ ከኔ ይልቅ አንተ ታወቅ አንተ ከኔ የምትበልጥ ብቻ አይደለም አንተ ከኔ በጣም የተሻልክ ነህ ይሄ ክርስትና የማዕዘን ድንጋይ ነው ኦርቶዶክሳዊነት ይሄ የሁላችሁ ከመቀማት መስጠት ይሄን ኦርቶዶክሳዊነት ከመፎካከር መተባበር ይሄን ኦርቶዶክሳዊነት ከውድድር ክብብር ይሄን ኦርቶዶክሳዊነት በፉክክር ውስጥ ትከሻ ለትከሻ ክንዳችን በዛለ ቁጥር እንደምንበላ እንዳትረሱ ከመሰጣጣት ይልቅ አተኩረን መነጣጠቅ ላይ ባተኮርን ቁጥር እመኑኝ ለሌሎች ተላልፈን ነው እየተሰጠን ያለን ባልንጀራችሁን አስቀድሙ አንተ ትሻላለህ አንተ ትበልጣለህ በሉ የክብር ባለቤት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ድል የነሳው በምን እንደሆነ አታውቁ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር ሳይቆጥር ራሱን ባዶ አደረገ እኮ ነው የሚለው እኩል ሆኖ ሳለ ዝቅ አለ እቀማለሁ ሳይል መጣ ይወሰድብኛል ሳይል ሰው ሆነ በክርስቶስ ዘንድ የነበረ ሐሳብ ማለት ይሄ ነው እኩል ሆነ ሳለ ዝቅ በል አስቀድመው አስበልጠው የተሻለ አድርገው አያምህም ያኔ ዓለም ሰላም ለምን አልሆነችም ካላችሁኝ ዋናው አጀንዳ እኔ በልጥ ፉክክር ውስጥ ስለገባች እኮ ነው አንዱ ድሮን ሲፈጠር አንዱ ጸረ ድሮን እየፈጠረ መከራውን የሚበላው ለምን መሰላችሁ እኔ በልጥ ስላለ ነው ይሄን ዓለም የሚያንጫጫው ውድድርና ፉክክር እኮ ስለሆነ ነው ያንዳንዶች ወሬ አትሰሙትም ባንዳንዶች መቃብር ላይ የበላይነታችንን እናሳያለን ማለት ምን ማለት ነው ፉክክርና ውድድር እኮ ነው የገደለ መነጣጠቅ እኮ ነው እየቀበረን ያለው አብሮ መጥገብ እየተቻለ አብሮ ወደ መራብ ነው አብሮ ያው መሆን እየተቻለ አብሮ መሞት የጀመርነው እኮ ለዚህ ነው ኦርቶዶክሳዊነት ግን ባልንጀራውን ያስቀድማል ይህ ኦርቶዶክሳዊነት ነው ይህ ሰላም ነው ወገኖቼ አንተን ካስቀደምኩኝ አንተ ስትከብር ባይ አይከፋኝም ምክንያቱም ትበልጠኛለህ አንተ ብትንቀኝ እንኳን ቅር አይለኝም ሰላማዊ ኑሮ መኖር ከፈለጋችሁ ወጣቶች እንደዚህ ኑሩ በጌታችን ዘንድ ያለው ይህ ሐሳብ በእናንተ ልብ ካለ ሰላም ነው የምትሆኑት
ቢያመናጭቃችሁ ቢንቃችሁ ቢያጥላላችሁ ቢበልጣ አትጨነቁ። በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። ልታከብሩት ነው ትከሻውን የምትሸከሙት። የጎደለውን ነው የምትሞሉለት። ሽንቁሩን አይደለም የምታሰፉለት። ሲከሳ ነው የሚጨንቃችሁ፣ ሲገረጣ ነው የሚጠባችሁ። አትፎካከሩም፣ አትወዳደሩ። ቅዱስ ዮሐንስንና ቅዱስ ጴጥሮስን አላያችኋቸው? ጌታ ተነስቶ መቃብሩ ባዶ ሆኖ ማርያም መግደላዊት ነግራቸው ወደ መቃብሩ ሲገሰግሱ ምን እንዳደረጉ አላያችሁ? ያቅማቸውን ይሮጣሉ እንጂ እኮ አልተፎካከሩም። ምን ያፎካክራል? እግዚአብሔር በሰጠ ጸጋ ታገለግል። ምን ያወዳድራል? ዮሐንስ ፈጥኖ በመሮጡ አረጋዊውን ጴጥሮስን አልናቀው። ወጣቱ በመሮጡ አረጋዊው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ቅናት አላበገነው። ክርስትና ማለት ይሄ ነው። ያቅማቸውን ይሰራሉ እንጂ አንዱ ከአንዱ አይፎካከርም፣ አንዱ ከአንዱ አይወዳደርም። ይሄ ኦርቶዶክሳዊነት ነው። barus waan guddaa akka baratan abdii qabna jechuudha. Nullee gara keenyatiin waan baay'ee irraa baranneerra. Barsa keenya sagalee jireenya nuuf dhageessu qaayyotiin sammaadhe. Kanatti aansuudhaan immoo maaltu jira? Viidiyoo afaan Oromoo, viidiyoo baay'ee barbaachisaa tokko jira. San hojjetiin dhaggeeffanne jechuudha. Barumsa dhasii akkasuma immoo ergaadhaa of keessaa qaba jechuudha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti nu wajjiniin kallattumaan gara viidiyoo keenyatti adeemnu jechuudha. Sooma keessa kaleetti deebi, sigdatii keessa kaleetti jilbiffannaa keessa kaleetti deebi, kadhannaa keessa kaleetti deebi, safeeffannaa keessa kaleetti deebi, waaqayyo sodaachuu keessa kaleetti deebi, faarfannaa keessa kaleetti deebi, akka kalee faarsitutti har'as deebi, faarsi yoo kadhan taa'u sitti dhufa jedha waaqayyo gooftaan. akka kalee lallabdutti lallabe yoo kanattaan isittan dhufa jedha waaqayyo gooftaan. Akka guyyaa kaleessaa deddeebitutti gaarummaa saniin hammeenya keessa ga'ee jiru kana buqqisii balleessi gaarummaa saniin deddeebi yoo kanattaan isittan dhufa jedha waaqayyo gooftaan. Nuti gooftaan haa'u. waaqayyoon yaasa bootaa wanti biraa yoo gara keenya dhufe kan nurraa qabu waaqayyo. Rakkinni yoo dhufe maatiin keenya nurraa dhowwuu danda'u. Rakkinni yoo dhufe firoottan keenya nurraa dhowwuu danda'u. Rakkinni yoo dhufe mootummaan nurraa dhowwuu danda'a. Waaqayyoon yoo dhufe garuu eenyuun dura ba'a. Rakkinni yoo dhufe inni gooftaan nurraa dhowwuu danda'a. Waaqayyoon irreessaa yoo ol kaasee eenyuun nurraa deebisuu danda'a yaa saboota. Harka waaqayyoo kan dhowwuu danda'u jira. Harka waaqayyoo kan dhowwuu danda'u dacheedha moo samiidha moo lafa moo akkasumas mootota moo eenyudha hin jiru yaa kiristaanota. Kanaaf iyyuu harki waaqayyoo gara keenyatti dhufuun waan hamaadha. Egaa lafa qubaatii keenya beene gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaa. Egaa viidiyoo kanarratti waan guddaa akka baratan abdii qabna jechuudha. Hundumti keenya iyyuu yeroo xoomaa kanatti jechuudha waaqayyootiin akka dhufuu danda'u yoom akka dhufu hin beeknu sa'a kam akka nuti dhufu hin beeknu kanaadhaaf gaabbiidhaan akka jiraannu akkasuma immoo xooma kana laphee keenya irratti boo'ichaadhaan gara waaqayyootti adeemnu isin jechuutti barbaanna. Viidiyoo kana keessa kan isin barsiisu yookaan immoo kan isin ergaa isin dabarsuu barbaanne xooma guddaa kana gaafa xoomnu maaliif akka xoomnu beekni akkasuma immoo eenyudhaaf akka xoomnu beeknetu akka xoomnu jechuuttiidhaaf jechuudha. Kanaadhaaf hanga ammatti waan wajjin turtanii waan dhaggeeffatanii viidiyoo kana waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaadha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinuuf immoo komentii irratti nuuf barreessaa. Haaraa gaafatanii immoo sabiskiraayib godhaa maayitaa viidiyoo jecha immoo laayik godhaa.